Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Shibanta van rakhe ka International Youth Day ka National People's Youth Front kala rakhe karpang da ka ba ai Jingieid ki Samla halor ka jingma jong Drok. Habakran ha kani kasngi ka kong Jasmine ning do kala ong ka jingbam pet benya ki por bala dep kala penlong ka jingkan rei Drok komni kombala long. Kom ka doktor ka baju ai jing mod but I min see mi ki Kyrni ha ka bam ka di kalalap bakini ki Samla ki Donkam ya ka Jingieid na la ying bakin Lait no Drok but na ki we ki jinglien ki basniu. Shu kala ya thuru bahaba kini ki Kyrni Drok ki thrang ban Lait na kani ka kam sniu ki Donkam ya ka jingkershan na la ying la sem namar ha kani ka por ba ki persang ban e no ki ya kandu e ka jingthan rang ba terkhong ka men ka jongki ki ba penlong ye ki bandi kat ka ba ki yo ka jinghap jong ki Samla ha kani ka kam ka dei ka ba ki bahiyang asem ki pen ida ka jingbitar ha ba yo sngo bagi langop ba na ka lang ka kong Jasmine kala kentu ye ki Kmie ki pa balada don ki khon ki bangop ha kani ka kam ki riban pen pau ka Jingieid but I min see me ki khnang bakin la ban Lait no na ka lang uba ni ki nong khlaw ha ba kran ha kani ka sngi ulong ki ba Donkam tam menta ka de ban don ki detoxification center haman na ki district khnang ba ki Samla ki ba wan na ki long yeng ki ba duna kayo ka kon ken la ban pha sumar kaba yakren haba yakren ba drug addiction awareness on drug addiction nga ba iba andas ngai som na ko sa ko ba ngai jo yakren bun hi haba yade yakni ka the addiction centers kawari bandon in each and every district because kumbapi ong mapi kumbapi kran mapi kare ka jing sisa ba haba ngop pa kani ban pelat na kani kumbapi PPL family kisam ka jing kawat mentang nan ba don civil hospital ba tai ini kita kan anjing sumar di Malaysia nak BPL apakin avil kita facility support system pikiran which is very important umdai tang nayeng nasa kung society kung ki parlok karja kuno bangin aimen sin kuno bangin pakai ki umdai kung bakyong bingin sukudokti ko ulong untangin sideline how we accept him in society, how we take them back into society, and how we shape and mold them back into society. That should be our role. If we are really committed to take this on. Awareness is something that is very important. I suggestion to make this a very compulsory thing in every schools and colleges because it starts from there. And I'm very rightly said, before we go anywhere deep, we have to understand the root, the main root, the cause as to why it is happening. This was something I would say, yes, ma'am, like you said, you have heartbreaks, we all did have heartbreaks. But then, thankful to God, at that point of time, I would say, drugs did not exist in our society. But now as time is growing, this menace is also growing in society. So it is not just the responsibility of the government, but it's also our responsibility to curb this. It's our responsibility to make the people of the society aware why this is happening. If they say today, oh, it's not happening in my family, so I don't care. No, please think properly. We have a generation down the line. What if it doesn't come to you, it goes to the next generation? Because why? I ignored it. So awareness is very much important. Be it on any line. What Mama said, when you take a person out from the menace, the addiction centers that we have, side by side there should be something for them to do. Vocational training, the kind of counseling we can give them for. Berkait salam sari, ka burung dia kini resmi, muka national, international youth day, nama tak Samla. Jika jing keren kabar ki ay mata kasi dalam haka team ni intergenerational solidarity, creating a world for all ages. Ketika mot ba ni mata kasi habang ni keren ni snap. Jadi ni Samla jong ni baki batay siya pang kata ka jing siyam. Ya kita ke Jingieid drugs. Kamde ka batamay. Baki keren siya pang ni Jingieid drugs. Ni Jingieid drugs kala don
bagi generations kita ada rot tambah lesi ngim penpai pang ya kan ini problem mensyua baka nang kenrai baka nang he kata kecing di drug sedikit kena jo Mbak Long iba Andreas beli shisha ba Andreas iba arbor kemudian ka masuk ban keren tamle iba ay arbor begin ya to ya kajing siya bujan ini kemudian ya demba kata kajing di drugs ngangan nong yung pigaway ladangiya siyang mentakasni bangin bulong ya kani bat bangin reki ya kani kasni bangin ay special focus ya kani ka drug addiction katiga problem ka bala hair pala ladang ngim le ay ngin sa ngap ngop ha kani ka jindi drugs bat kansa ulong ha ka kam ka jam jumiro di kungki long Kmie naka women's wing masuk tenat ba fikot bakit mutakasni ngaru ngadi clinical psychologist atusan snem ngelak train hakani ta kakam mangi ai mensim ya kibrio kumno bakin mi lagi ni gijing sni ngangatong ipi tangawe kani mental health jomi negata kajing god akajing god jing berkar ngila niklat mentah ngangalak ba mentah ni ki yut jongi first time shisha ba kayo snow la no ko political party baki youth kin let chiki school ban kran chapal kani ko problem but ni day ban yo I ya kani ba ka day shisha kijingle abahe baka ba kraw ba namata jonki bakin let chiki school ka por jonki ki perlu ban let chiki school bakin yo ai jin tip ye kitna but ni day ban yo I ya kani ba ka day shisha kijingle abahe baka ba kraw ba namata jonki bakin let chiki school ka por jonki ki perlu ban let chiki school bakin yo ai jin tip ye kitna dengan dia tu EP, arpusan senam mencuang join bat I doctors I. Hapok sangkir, ngadang kena, makata kapor ngadang wan arpu arsna. Ngalet hangta bat ngayo I kita dibayar di drugs. Ani kecing tiang bat ngayo I ya kibrio habagi di drugs. Bat habak ya lembah katuka detox bati ong kamlay ka ba itana. Kung may ong iabot, kakta iya ka, jimbot jing perkat jing pibili. Buon lagi, kiblapan mensaw iya ladi, matip-tip show pinya iyo. Buon lagi, kiblapan mensaw iya kiway ru, bagitip. Pagkamet jing ki, katon hang taka craving bagi o. Baki, yahat lang ba kata kajing pang, kamet kapat jing ki, taka cold turkeys baki ong makin tip show ki di ayu bunsin ngilap baki kena let's say kilap ban no de ginu ki kenca petrol ni ginu ki asal tu am nomor baki mio itu ni je kam dei ka problem ka barit show mudur ba kan ya no bau kena udah ubah takanya ka kena berakai na takadau di kam dei ru em baki dakai kadai kamram jongi kinok song shnong bangin pen I jing I ekibrio bon na kitu ki padi drugs ngania to ipi ki deiru kibrio kibam don ka Jingieid halabi kibam itu haladi kibam tip ayu ba ki kwa banne bon na ki let ki chaka ki ba Kmie kumbai long hai ba albo Lait ka cakap tambay itu beliau wah benelang perlok ngop apa jadi. Tiga ni tu NPF nganya tu ipi kebeban don syaki cakap syaki wiki states bagi kena jomik nyalen syaki jadi beliau. Marbun sin makin kedai bagi snow long marway. Tiba leru niyo I kena bagi ha bagi ni kijing di drugs lu. Kalong ba hayeng hasem kabayo I kabayo yo kem ya I yaki baki di yaki ni drugs kalong ba hayeng hasem kabayo I
Aba yok kem ya ki baki di ya kini drugs ni peti da ke Jingieid ka. Ngangan ong ya pi ta bawe. Kung nong sumar ya ki kena ki badon ha kini ke Jingieid. Ni haban peti ke Jingieid, ni haban hitai ya ki. Kumno bakin pet mai. Kumno bakin perkat mai. Kumno bakin clear biang ya kata ke Jing puli jungki baki Lait. Masutuna di ba arbor bi na omba nayen kidon bet bati dia se na no jing puli ko jingki nya haba kila feel na no ka jingya dei samla ko jingki kani ro ka dei ko way na ki reasons ki ba ki khna ki ha byang ka ki drugs dia ke jing puli sau sam snem post nem ro bila ye ke jing puli kim don kam don jam show Haba kim dan kam dan jam show nganya to ipi kapen po yaki bakin do jing kermen na ti na mar ki pe ki para lok joki ani kila ele ba kisno le ba kisno ba kim ya ren kat show ban ki we ka kadan joki kala aduna tingi dei ban ya le kat ban la hi ban ai training no yaki ni menta kala ade ka juk menta ba kam don show kata ka ruta ban ya puli Namar ka jing puli kam dei syo kumen shwa ban ya puli bur tanga bukish Minta ka jing puli ka dei ya ka kam ken. Di haki rehab centers ni dei ban ya le kat bala hi mo. Bakit ban mentoy no ya ka po jong ki tu ki rehab centers ban introduce no di vocational studies center. Dei ban ya le ba ya kani bat ki rehab centers jong iru Jadi ban promote banyak ke education jom kita nak jom. Ada kikwa ban le je ke kelas 10 kita lihat ke NIUS, 11 and 12 kita lihat ke NIUS. Tambah ke training camp pada ke pakongsan ya. Nomor ada kim yo kam nganya tu ipi. Ke penong ya ki bakin ha haju si haju. Nomor kidu je kena. Ke banding kong ya ke bangi dei ban pek ke dei ke ni kong ki ni belak ramba ni dei ban ya lam ti lam na chumi ni dei ban betin ti lam ya ki ban I ken ya ki ilar ki lenti kum no ban pen snow kena ya ki kena chumi ban kemen ya ki kena chumi kita ka well being ba ki ong bali ki NBYF kim la ken ban le ya kan sila ba ka well being ka dei bang i dei ban kampen kemen no Kai karukom mangila ban penkemen ya kibrio nanya to ipi productivity makes a person happy bon sen lada kimna ni issue ban le namar bala pandam rut baro iki kata ke kapen long useless iki dei ban ya le ba kapala penkemen pensno kena pensno bahaya iki bon ki don katalan ka bor belai nanya to ipi Kila ban le ki music ban le I ba atwa poetry kila ban le ka kanu ka advertising kanu kila ban le ne ka jing shina ya kanu ru kila ban le mar ka to ka creative activity kumbai yong Andreas it gives a kick in life jing di drugs ka dei bo kwa when you that instant kick I want it now I'm very sad I'm very frustrated My life is not going well. I want that instant kick. So that is when I think they fall into drugs. But let me tell you, my young Andreas, Kajindi drugs, Donkam bandi katku kanes nemban ngop aka drugs. Lait Donkam bandi ya katu ka jindi neban my young I ba. It took him 1 month to be addicted. In that 1 month, he must have taken it 3 or 4 times. And that's it. Because your brain centers, kila itu, baba, you don't come that instant kick. But if you took an instant kick, kawan kata ka withdrawals ka bagi. Ya kami ini di ban pagsuko ba ya kina juni. No need for an instant kick. Work hard to feel joy in your life. Work hard to get satisfied in your life. Jingtri shitom ka deka way ka bangit day ban
Kemau yaki kena Samla juga.